pele o ka tseba rena o ya kae. Nna ke Kakapa Radio, o fitlhile moroka ka fa ka mehla ke phentse ke dira yela ya gore moruti o letiwa ka sefela. Jwale ge ke bolela ka mokgwa wo ka mehla go ne le bao ba kgolegago ka Kapa, go ne le ba hlabegago ge ba fetša wa kwa ba bolela dipolelo tše e leng gore di suta bona, empa ba bantši ba kgolega. Ke leboga bao ba kgolegago ka dipolelo tše re di bolelago ka fa. Ke a leboga motheletši wa Motse Community Radio a gona fa le go 96.3 FM. Nke ke dire ka tsela e kakang. Right, motheletši wa Motse Community Radio gona fa le go 96.3 FM. Ge ile ga jwale gona re ke no re palakata e sego wa ka motetema empa ka ga tla la pitšeng kgolo ya MCRS letšatši la le khone letšatši la masome tharote kgwedi ya Agostose ngwageng wa 2023 la bone le botse le khonu le magagešo ke tlo no kgwatha ye re bego a re swante re tle re dule go yona gomme ga gone molato ka baka la gore batho ba bantši ba šetse ba e bone ba e badile ka Kapa. Ke ye re bego re tshwanetse re tle re boledišane ka yona ka fase ga mabaka ao a rilego ga re mo go yona le khono re gapeletšegile gore re fetole mawa le khono pitšaši ya bela ya kgabakgaba gomme ka gare ga yona re inolla mokgekolo mmagorena go tšwa ka lefaseng la Mmanapiane. Mokgekolo o lla ka makoti gore wo makoti wa gagwe o apara dilo tše dinnyane kudu ka mogae, gomme seo se mo hlokiša boroko ka lapeng la gage ka lebaka la gore o bona o ka re makoti o attracta mokhalabe wa gagwe kudu, mo ebile wo makoti a ka tlang a fetša a mo šaetša ka go mo pšhatla ka stena. Mokgekolo o re ke lekile go boledišana le morwa wa ka wa mabapi le moaparo wa makoti. Awa le yena o re makoti ga a mokwe ge a etla mo lebakeng leo la moaparo. Mola moaparo wo e le tloba boroko go mmatswalage ka baka la gore a nagana gore o tla fetša a motšeetše mokgalabje wa gagwe. Potšišo e ka ba gore na koko ga a tshepe mokgalabe wa gage goba ga a tshepe makoti na. Sa bobedi e ka ba gore mokgekolo wo ke eng seo a se boneng se se ileng sa mogakantšha magareng ga batho ba e le ba babedi. Bea tsebe ngwanešo o se fetohle ka baka la gore go anegelwa ke go tingwa ebile go kwa ga go kwelanwe. Professor Moremi o gona a go lebelela ge e ka ba makoti o ne bothata goba koko ka bo yena o no se tshepena. Re tla kwa ka yena molomong wa gage wa go fouja bušwahle. Gomme ka fase ga mabaka a rileng motheletši re a tšwa mo hlogopoledišanong ye. Lebaka ke gore re ile ge re boledišana le bona ba botswa gore transporto ye tla e tlo ba lata o mokgekolo a rawa mogala baka o kae o ile phokwane o di ile jwang. Jwale ya ba taba gore re swanetse re fologe tlhogo poledišano ye, gomme re fetotše mawa magagešo mo e leng gore re ne le kgaetšedi ya rena ka fa kuo mongwe wa ba tlaišwago ke bophelo ka mabaka ao a rilego. Ke tlo mo fa sebakanyana empa pele ga fawe e re nke ke dire ka tsela ye ka Kapa Radio.
VIP le dijo tša gona di hwetšagala ka 500 rand gomme cooler box ya tsena ka 30 rand fela. Motilis Way VIP table booking tsena gomme dijo ka 6,000 rand fela. Go tšetšedišo ka botlalo le tšetše nomoro di latelago 072 230 6252. Lawrence House Resort and Spa All White Mega Spring Fest. na o rata seo se kwago mo sealemoyeng se go na le ngongorego mabapi le mananego a Motse Community Radio Station bolela le rena go ba gopola gore Motse Community Radio Station ga e phetagetše ditsebišo tša yona re tsebiše ka go ngwalela Motse Community Radio Station pele ga matšatši a lesomesela morago go ka seo se sa go kgotsofatšego o ka romela ngongorego ya gago go Motse Community Radio Station PO Box 200 Elandstoren 0485 goba emailing ye martin@mcrs.co.za goba šomiša info@mcrs.co.za goba letšere molaodi nomorong 076 1301 705 goba go 013 944 8901 go metla go araba ka lengwalo pele ga matšatši a mararo morago ga go amogela ngongorego ya gago o sa kgotsofatše ke karabo ya rena o ka romela ngongorego ya gago go Consumer Department of the Independent Communication Authority of South Africa e le go ICASA mo adreseng ye Private Bag X10 Highveld Park 0169 goba nomoreng ya mogala 012 568 3000 goba emailing ya consumer@icasa.org.za goba ka etela website ya bona ya www.icasa.org.za. You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. Alright, motheletšo Motse Community Radio gona fa le go 96.3 FM ke be ke sa lokiša se sengwenyana gona ka fa ke be ke sa lokiša se sengwenyana jole ka ge ke be ke go boditše ka re feditše re gapeletšega gore re fetole mma wa motheletše wa Motse Community Radio gona fa le go 96.3 FM re ne le kgaetšedi ya rena ka fa re tlo no mo fa sebaka a re tlhalosetše se motlišitše go fa kapa sewe se motshwenyago kudu bophelong ba gagwe nke ke dire ka tsela e ka kapa kgaetšedi ya ka ke a go dumedišang ke o no tšea sebaka se o dumediše motheletše gore le kgauswi mo a re theleditše go a le gona dumelang ka mo ke ba lenkgole le kgauswi ke gopela go ba hlokaine gore ke tla ke ngwale piteng tse kgolo lebaka ke gore ke timeletswe ke certificate le go hloka kwano ka lapeng nke o nonna ba ka yona go tloga ge batswadi ba gago ba fetša go hlokofala gore go diregile eng batswadi ba ile go hlokofala go a diragala eng go fitlela ebile o etla go dula ka ga mmamogolo wa go fitla le kgono ke be ke dula makgoeng ke dula le batswadi ba ka batswadi ba re go robala ngwana wa mmamogolo a mpitsa re tla o dule mo gae o tlo ye sekolong ke tla o patela ka tla ka tsena sekolo wa ba le gore go na le di-post di tswileng sepetlele mogatša abuta tlampotsa di-post di tswile tla o apply ka rona le grade 12 ka boela go ngwana mmamogolo ka re ke kgopela certificate ke kgone go dira dicopy ke kgone go apply a re monna re certificate ke go file sona ka boela go abuti ka motse ka re sesi wa gana ka certificate ba mmitse ba motse ba re gore ngwana ka certificate sa ngwana a re wa nkga fela certificate seo nna ke mo file sona e napile ke kwele o bolela gore ka moraga gore batswadi ba gago ba hlokofale o dutse ga mmamogolo wago empa gone jwale ga o sa dula ka ga mmamogolo wago o tswele o dula bathong fela go diregileng kgaetšedi ya ka gore o feleletse o etswa ka ga mmamogolo wago o ya go no dula metseng fela ba ba sa ntshwara ga botse ka tsela ya mohuta mang ne ke no bereka ka re ke lekgoba ke be ke sa khutse le ke ba ba nthusa ba re ke robetse a ke tlo ke robetse ka mo ke lengwanyana o be o le ngwanyana o nnoši be ba le gona ba senya go dira selo ge o tloga ga mmamogolo go diregileng gore o sekwa ya ga geno mo o beng o dula le batswadi ba gago wa kgetha go dula bathong fela ngwana o ba tsena sekolo go nka se kgone gore nka tsamaya ka montse sekolo mo gare ga ngwana o na le bana ba kae ba babedi o ne nako e ka kang o dula bathong ke na le ngwaga le dikgwedi
o thomile ngwaga go feta ka mogo ke ngwagola a ke no re 2 years le dikgwedi o dula metseng ke kwa o bolela gore lebaka la gore o seke wa boela gae ke gore ngwana o be a le sekolong bo ka se montšhe sekolo go diregileng gore o palle ke gore ge ngwaga o fela ona o utlwileng ka ga mmamogolo go ka ona ge o fela o tšele bana dire mofuye gae ke no dutse bana ke ba rometse go sese ba dula le sese ko toropong o ne bothata ba gwa go dula ka geno a a o na le bona o no bo kgethile go dula metseng ya batho dan go ya gae mo o dutseng ke ga mang a so ke motlwaetse ne ke bereka le ena ka dipolaseng okay ga nke ga lefapane wena le ena le ya kwana and then go kwaneng ga lena goba ntwe e go bea mo le ge dilo tša gago di sa sepele gabotse ke gore o dutse gabotse goba ka gae go ne le mathatanyana gore o ka boela ka gae a gone mathata go dula mang ga geno ke a usaka ga geno lapeng la batswadi a ke na legae ke na stene se dingwe gore ke gae mo be o dula le batswadi Mamelodi ke kae ke ga mang ke mo ne re hirile ona le batswadi ba hlokofala ga bo mama ga gone gore o ka dula ga bo papa ga gone gore o ka dula aowa ga o kwane le ba bo papago ga o kwane le ba bo mmago wena le ba bo papago le fapantšhitše keng a ba nyake batho ba dula ka kuno Ka ba nyaka ba nnoši ba tinyaka ba nnoši ge o re ba tinyaka ba nnoši wena ga ba go ba le le karolo ya bona sa le ka leka o dula le bona ba nkganetse ba re mabaka a bona ke a mafe a senke ba nompha mabaka no re la ba nyake motho ka ko ba tinyaka ba nnoši ga bo mmago gona go diagalang mmamogolo le ena ke motho rena a sa kwane le mama ra re napile rena re tsena mo tabeng tsa bona okay a o ne le gae a butia go dula kae ke ngwana mmamogolo dula gona mo tresteng o ngwana o nnoši ka ga geno ene re le itere ke setse ka sese re ba abedi se se ya go kae Mamelodi le yena o hirile e no ba ke stene ena a hira ke stene se e leng gore ke sa o nyetswe so wo a usa go wo lebaka la gore o nagane gore a be le pelo ya go no nyaka go no stlwa sa go fa certificate sa gago o nagana gore e ka ba eng ha ke tsebe gore bothata e tla ba ileng a salagana ka sona o ile wa leka go apply se sengwe for replacement a senke wa leka selo o no dutse o ne bana ba kae ba babedi o ba rometse go se seago mo kwena o nnoši o dula metseng ga o kwane le ba ga mmamogolo ka fase ga mabaka ao a rilego prof thobela nke ke no go fa sebaka mongaka o tamiše batho ba ge o fetša o motsenatsene ka mokgwa ka motsenatsenang ka gona pele motlho mongwe re bona gore na stepe sa bedi re ka ya kae a ke thome ka go tamiša malome ka kapa ke dumediše magoši ke dumediše bogošigadi ke dumediše baruti ba porofeta a ke dumediše batho ka moka ka go latelelana go ya ka kgati ke dumediše le lena malome ka kapa ke dumediše le molli wa rena wa lekgono mmogo le bašomi mmogo ba re šomago le bona batheeletši ba motse community radio station mmogo le ka kua lekgokaganyong tša leago ka kua go Facebook ke a le dumediša malome ka kapa ke tlo bolela le sesi kgaetšedi ya ka nna ke nna Professor Mremi tšwa mo ga Matlala Ramošibo re tlo go thuša godimo ga bothata bo leng ka gare ga bona o ngwana bokae ka gae ke last born o ngwana mafelelo mma go ba mmoloketše kae mo magana go botsa gona mo gae mo ke ga gabo alright go dula mang ka fao mmamogolo go dula mmamogolo wena le mmamogolo le lwetšeng ntle le certificate maitshwara ka mokgona ntshwara na sa ntshwara ga botse wa go betha aowa wa go roga mantšwa ba ntšha ba ntlhaba ka ona go ba go botša mantšwa majwanso go nompotse ke sa tla ka ba le matepa se ga mme ka ko ke sa nyako kwa molao
wa gage ke tswe ke tsamaya ke bone gore ke ya kae wena bo ria matepa mohutamang kore ngwana bana ba gaena ba ne le batho ba e leng gore ba ya mmerekong ba tsamaya mantaga ba boa Labohlano gare ga beke ke apea ke a koloma ka mohlatswetsa ke ra dilo ka moka e weekend bana ba ba itla o re yena o dula nnoši ga ona motho a mo rielang selo bola ke tala a hlape bilashe e le mmamogolo mmamogolo ke motho a tlogang a godile kudu ka matla alright ke nyaka go tseba mo ka lehula mama gago be go ne kwano ao e be e se gona ke kwele o bolela taba e nngwe gore ga bo papa gago ga ba nyake motho papa go o robetse le ena o boloketse gona mo Mamelodi o boloketse Mamelodi ga bo papa ke ka mo reng ba hirile ga bo papa ke gona ko Mamelodi ke gona ko Mamelodi papa le mama be ba se banyalana alright ke nyaka go botsiša mo kgaetsedi yaka o le kgarebela mengwaga e mekae 36 o na le 36 years ke kwele gore o bo o bereka ke kwele ga botse ka dipolaseng ke eng se se ileng sa go paleliša gore o reke stene ke ile ke bereka ke bolele mmamogolo ke motse gore ke nyaka stene go reka stene a re monna re wena o itebeletse o thaka stene na o isa ga sa nyake stene o no phapa o sa le ngwana ya o ka se nyake stene o sa le ngwana ntse re se nyake ke sesiago ya be go duleng ga ka ke sa nyake stene okay ka morago ga dintwa tše di bileng gona o ile wa bitša ba family wa ba hlalosetša gore o na le bothata le mmamogolo a wa ba bitša o boditše mang a o sa kane le ena ke mo hlalosetšang alright ka lapelle o dutšeng ka gare ga lona ga buale ba ile ba riang go na le gore ba go tšee ba go bušetše morago ba retla ba ke ngwana ba ile ba reng bona a senke bona ba nthaka a senke ba mpotse gore ba tla mpusetša morago ka gae ke ba hlaloseditse mathata aka ya ba re monna ba re ngwalela pitentse kgolo ba hlalosetše ba kgone ka go thusa alright lenanego le kgaetšedi le thuša batho lenanego le le ya ga malapa lenanego le le thuša batho ba go swana le wena gobane ke ya go bona gore o ne le stress o ne kgatelelo ya monagano e go kry-ile o šetse o godile kgaetšedi yaka ngwana wa lekgarebe o e le go gore o lekana le wena ga a šetse a palela ko go dula ka gare ga lapa ba sa nyake go tseba gore ngwana o dula kae ba swanetše ba fela ba hlokomela gore ngwana a ka epha bašimane ngwana a ka fetša sepela a ya go bereka mmereko a berekiša mmele wa gage e le ge a nyakana le tšhelete ke na le nnete gore le ka se loše ke certificate ya matric go na le ntho e leng gore e gona e lulušitše go tloga morago ye ileng ya thoma go lweša mama gago le mmamogolo ba leloko ba se iša le morago ba e hlokomela ke na le nnete gore ba geno be ba santse ba re ge ba go bona o sepetse o dula metseng ba go bitše mara nnete ye ke ne le yona go ya le ka kwešišo yaka ke na le nnete gore wena o dula metseng seo ga se ba thabiše ke nyaka go botsiša mo kgaetšedi yaka taba ye ya ngwana wa gago le mmamogolo a sanka le yona wa bitša ba leloko gore batle ba le bolediše mabapi le tabeng ya pako ya certificate sa gago sa matric a sanka alright ke kwele gore o ne le bana ba babedi bo papa go bona ba kae ba go bona o sokola mosokolo moka ba bona ba no reng ba hlokomela bana ba ba hlokomela le ge ba sa ba bone ba ba bona ba ya ba ba bona go sesi yaka gona kua Mamelodi ke thoma go lemoga gore ga etšedi wena ka wena o ne bothata o hloka thušo bona o ne batswadi a o sa dula ka gae o ne bana a o dule le bona o ne bo papa go bana a o dule le bona o dula metseng o a robala go o dutse ka kua gare ga lapa na le nako ke robala nako ngwe ke robala ke ra lapeng le la mmamogolo le ao wa mo tshepa mmamogolo ago ao ke eng se se riang gore o se ka mo tshepa o na le mašo wa mone ke sa robale e ke tsoga furu ke no tsoga ke kolobile e ba ka re ne ke na le motho wa monna ya
and ke motho e leng gore ke na le go ya go ithabiša ke nwe madila ya wa ba nako e leng gore ke lekile go nwa madile ke boa ke tsena ka lapeng ka bona tšhwene wa bona tšhwene ka gae mara senke ke botsa motho ka e homolela ya ka robala ntho ne ntse tswela pele vele e robala le nna ke sa tsebe gore ke no phela ke kolobile le sogana la ka le sa ntshepa re go na le motho e leng gore o kopana le nna ka re na ke kopane le motho enko e maganyane taba tse di riega gona mo Thursday ka koga mamogolo mo ke tsamaile ke kae ka Kgobokwane motheeletši wa motse ke na le nneta gore ga ka gopola ga botse malome ka kapa re ile ra swara tlhogopoledišano ye nngwe ka di lengwe la matšatši a ke sa gopola gore be re tlišitše tlhogopoledišano ya go bolela gore a na boloi bo gona goba be re bolela ka taba ya gore thokolosi gona mtate o mongwe ba bolela re bana ke ile ka bona tšhwene ye ebile e ileng ya be ya re go nna ya re kgotsong ya ge ke swantse ke ra yate ka lemoga gore ntwa a se motho ya ka thoma napile ka tlhanola direte jwale ga e tše dišu o re fa polelo ya gore ka kua gare ga lapa la gabo ga gone boroko o ile a ra bua mo a buang gona a re ga a boa a gahlana le tšhwene wa direng wena kore o riileng wena go fetša go e bona tšhwene ke kitimetse ka mo kamoreng e ke robalelang go yona ya ka fihla ka khula ka tsena ka khiela ya a senke robala letsatsi leo le boroka senke boitla o kitimile wa tšhaba wa kitimela ka gare ga kamera ya gago o ile ge o tsoga wa bua wa mmotša mmamogolo awa ga sanka wa mmotša wa tseba taba ye e thoma go nkgopotša se sengwe wa bona o re ke eng ke Kgobokwane Thursday ke gale re bolela re pleke ye e tloga e nyaka dithapelo ka nnete pleke o ka re ge e sa le re thomile lenanego le re kry-a dilo tše thata kudu go tšwa ka mo lehlakoring le go nyaka motheeletši go le gausi mo a leng gona re ga a rapela nka fela a rapediša taba ya pleke kgaetšedi ya ka go ne le dilo tše le dilwetšeng ka kua gae ga le tshepane ga go ne hlompho ka kua gae a go a fa molao a fang o mongwe molao o mongwe a o latelang ka kua lapeng la geno ga go ne boroko ka kua lapeng la geno go ne le mathata a magolo a nyakang gore nkebe batswadi ba ile ba emela ka maoto ke na le nnete gore batswadi ba gago ba le go gona ba kwa bohloko ke na le nnete gore lengelo ile le go rometšeng mo le go kgethileng o le ngwana ba ka no tsoga ba go omanya mara ka le lengwe lehlakore ba swanetše go leboga ene ebile ba be ba leboge le gore ngwana rena o tla bua ka gae ene batho ba ba ileng ba go tšea ba go lota wa dula le bona re swantse re ba leboga gobane matšatšing a bolekgono a ke kgahle ke bana ba magarebe ba ileng gore ge re sepela mo mebileng o no kry-a ile gore o kgona go bona gore bana ba tiphile mebereko e mengwe ye e le go gore ga se ya maleba so ke na le nneta gore kgaetšedi re tlo go thuša mo lenanego le ba ga bo papa gago ba ile ba bona ka mokgwa o sokolang ka gona a ba tsebe šidiwe malome ka prof ge ke theeleditše kgaetšedi ya ka mokgwa o mmutšhago ka gona kgaetšedi ya rena o na le bothata ka boyena ya gopola gore ga gone go ya ka tsebo ya ka kapa ka kwišo ya ka ga gone o re ga botata go dula ma ke bana ba rangwana rangwana go sa phela a sa phela then ka kua go bona o raka ke mang ke bana ba ke ke bana ba ke a le kwane ga botse na re tsebe re bothata ba bona ke ba sala ba sanyake wa tseba kgaetšedi ya rena ne bothata bo bong ba gage a ke tsebe gore ke ibie ka se sefe mara bona ge wa tseba certificate sa matric prof se tshwana le pasa mo e leng gore ge motho a ka timetša pasa o tlela ke kgopolo ya gore o swanetše a ye go replacea pasa ko home affairs
kgaitsedi ya ka moraga gore a lemoge gore certificate sa gage ba gana ka sona ka fase ga mabaka a rileng ga a tlele ke kgopolo ya gore ke swanetse ke ye go nyaka certificate se sengwe gore ke kgone go tswela pele ka bophelo baka se se mpontšha gore mo bophelong ba kgaitsedi go ne le ntungwe ye e dile yang bophelo ba gage ye e sa nyakeng go bona a tswela pele ye e mo tswallang kgopolo tša go ba le kgopolo tše botse tša go motswetša pele ke nagana gore taba ya certificate se a replacega even kenny o e boletse on the group mosegare gore se no nyaka go applyelwa and then rena ra motliša mo ka bakala re be re kwešiša gore taba ga se certificate go ne le taba ye e leng gore kgaitsedi ya rena o hloka thušo mo go yona kgaitsedi ya rena o širilwe and kgaitsedi ya rena a širilweng o širetswe gore dilo tše e leng gore di swanetše di mofe bophelo a ske a di bona a ske a di nagana and ge a re ga a tshepe mmamogolo ge o mmutša rena why a sa mo tshepe o bolela ka tšhwene ye e leng gore go a kgonagala gore a ka no e bona ka ga mmamogolo wa kry-a e se ya mmamogolo ene ge yena a fetša go bona tšhwene go ne kgopolo ye nngwe ye e mpotšang gore o ile a tepotša gore tšhwene e ke ya mmamogolo wage that is why a paletse ko go botša mmamogolo gore mmamogolo ke ile ge ke fihla ka mogae ka bona tšhwene ge o le ngwana ka gae nto nngwe le nngwe ye e go makatšang e ka ba bošego e ka ba mosegare o botša batswadi jwale yena o paletse ko go botša mmamogolo ka baka la gore a sa tshepe mmamogolo o bolela gore go be go ne le nako ye e leng gore ge a robetše o te hwetša kapa o ipona a robetše le motho wa monna ga a tsoga a no hwetša pula medupi e nele la bobedi ke tšhwene ke mabaka a fang a gore ga a tshepe mmamogolo kgaitsedi ya rena o na le bothata prof o širilwe ge nke ba se a širega nkebe a ile a tseba bošuana ba gabo kapa ba gage ba gore mmage o hlokofetše a se ne mo a dulang le yena ga a ne mo a dulang ga a berekanya ka stene jwale ka makgarebe a mangwe a ngwadiša di-RDP mmušo wa moagela RDP sa bobedi o timeletše ke certificate sa matric se e leng gore a ka kgona go kry-a mmereko ka sona ga a ne kgopolo ya gore a ka ya go se applyela gape ke ka baka leng gore o širilwe prof le ka tsena nna ke lemogile gore felo fa go na le bothata batswadi santse ba fela ba phethela bana ba bona ditaelo o se se o ne le swiswi la mathomo ya bobedi o ne stress ya boraro ga ana le thabo mo go yena ya bone ga a robale lebaka le legolo se sila gore mmamogolo se ke wa motshepa o ka ba o nagana gore a ka ba loya ke eng se ka napang se go ria gore o tlo go tshepa gore mmamogolo a ka loya go kry-a o bona yena tšhwene ka lapeng le gona o ne o kry-a ke kolobile ke tsoa forong sa le wa mmotša seroka phatla gore o a seleka aowa a sanka wa mmotša right lekhu la mamago le ile la tswa boele ka bana ba motho la go nyaka go tseba gore mme o bolaile ke eng goba mme o robetse gabotse goba ga a robala gabotse aowa senkere a fela alright o ile wa phaiwa theto ka gang ke taba tšaneng 2008 bone mengwaga me kae ka 2008 ka 2008 bone mengwaga me kae o bele go ka ngwaga mang 87 bane 20 ne 87 97
nane 21 I think ya ke nagana re ke 21 motho a go phaileng thetho ka kgang wa motseba ke motho a family o ile wa botsa ba ka gae gore se go diragaletse sewe ba itse ba sala ba swara meeting and then ba tswa ka sephetho sa mohuta mang ba mputsa ba re ke nyake tšhelete ke bolele amount e ke nyakang a ipatele ke sa ba ka ya police station wa e bolela amount ewe a senke ke nyaka le tšhelete o feditse ka go dirang wena ke no itlogetse and then go tloga ka 2008 ge o palla ke go bolela seroto se ba se nyakago o phela ka bophelo ba go phaiwa thetho ka kgang ke motho wa family o sa phela yena e o sa le ona le o kgona go mmona mo mediro le mo tseleng mo modirong wa tla kgaitsedi ya ka ge o mmona kapa ge o dutse o ne o nnoši o naganiša ka se o te kwa jwa ke no phela ke kwata ke mmona ke atlalelana ke nolla go no mmona se se ya go o ile wa mmotsa tabe o abeloga go le wena ke mmoditse a reng yena o re le gore ba e tlogele ba sa iša le morago nao nna ba ke sa moswariša ka re ba mputse gore ke sa moswariša ke nyake tšhelete wena wa kgetha go senya ke tšhelete wa kgetha go se moswariša go moswariseng ga ke gore rena ba tonthaka ka kulapeng ga ba sale ba re ke nyake tšhelete ga itsedi yaka morago ga gore wena o phaiwe thetho ka kgang a wa ya le sepetlele go ba ditleliniking tleliniking sa le kae tleliniking ba se go eletse gore o bule case nna ke fitlhile ga botse gore ke tlo checka malwetse a lehono okay le gore a ka imana ba nchecka a ka tlhalosa gore lebaka bileng ke tlile mo why o sa tlhalosa ke be ke tšhaba gone gore ka molapeng ka ge ba mputse ba re ke nyake tšhelete ke sa swariša gore ke tlo rakiwa okay ke kgopela go botsiša mo kgaitsedi yaka ka mola gare ga lapa la geno a sanka ba go nyakela psychology o phetse ka kgatelelo ye ya monagano morago ga go diragalela ke mahloko goba mathata o leng ka gare ga ona ntle le gore go be le o motee wa go humotsa a sanka o humotsa ke motho ke eng nto e go gapeletšang gore o santse o ne jwala kudu ke no phela ke nagana dilo tse ntšhi ke leba ka ba feletsa ke nyaka ke tepolayo taba ye ya gore o phailwe thetho ka kgang kgatelelo ya monagano ye o phelago ka yona ka mehla le ka matšatši ga e affecting bophelo ba gago ba marato affect ka tsela mohutamang o tshwanetse re kopana le mapai ke a gana nako ngwe dilo tše di a riega malome ka kapa ka mo malapeng mathata mohuto a gona mathata a go swana le a nyaka tshwarišano bana ba ne le dikgopi ba dutse ka malapeng ke mo ke boneng gore mo go na le taba ye e leng gona ye e leng gore e re ka e nyaka re tlo e kry-e go na le taba ye e leng gore ge re ka e nyaka re tlo e kry-a se re swanetseng go se dira ke go nyakana le o mogolo ka kua gare ga lapa o a ka tlang a kgona go emela taba tše kgaitsedi ya ka ga bommago ba belego ile ba ba kae 10 ba le 10 go ndwa le ba ba šetšeng ke ba ba kae ba babedi ke mmamogolo le mang ke mamogolo a babedi ke bommamogolo ba babedi o mongwe o sa le ka gae o mongwe o tšwele o a tšweleng mathata a gago o a kwiša jwang kapa o a tšea jwang wa tšweleng ke rene ke dula wena ke thoma go se kwešiša mmamogolo o a tšweleng ko bo o dula go yena and then ka ga bommago go dula mang mamogolo mo
o a šetšeng ka gae le a kwana wena le yena yena le bo mamana ba bakile tse ba di bakileng sa tsebona pile re tsena mo ditabeng tsa bona kgaitsedi jwala e ka sebe mathata goba tharollo e ka sebe tharollo mathata gago go tepolaya a se solution go tepakela mathata le go bakela bana ba gago trauma le go bakela bana ba gago mathata go feta a wena o leng ka gare ga ona o ka tepolaya ge ngwana wa gago a ka tla tsena ka gare ga dieta tše wena o leng ka gare ga tsona a tla khomotse ke mang o a sokola le kgolle o dula metseng ka lebaka la gore mmago ga a gona le ngwana gago a tla sepele a ya metseng na bothata bo bogolo o na le sekgopi se se leng gona mo pelong ya gago se e leng gore se hlokagile gore ba lelokong ke be ba se lokišitše wa kgona go loka wa ba gabotse o rwele morwalo o mogolo ga o tsebe gore o ka o rola kae ke se boletšeng kare o ne bothata o hloka thušo mara re ka se go thuše o nonnoše re santse re go thuše leloko le le gona ene go ya ka taba tšeo šetšeng o re file tsona re gapeletše ga go nyaka leloko gore ba tle ba re botse ba tle ba kgone go emela taba tše mogala ba gago kae o gona o sa dula le ene a se tata go bana ke dulang le ena mara ke sa dula le ena o reng ka mathata o leng mo gona ga go fa maele yena wa nkgothatsa wa go kgothatsa o dula ga gabo yena o dula steneng sa le mang a Nnoši and then ka gore le a ratana why o sa ye go dula le yena o sa ye go dula le yena mo steneng se sa gage o kgetha go dula le tšhomi stene se a dulang go sona ke sa se nyakileng a ba le mosadi le mmago ngwana gage ga one gore nka tla ka dula le ena ka mo go sona ba sa dula le mmago ngwana gage ao go ndwa le ga a re motho wa gage o ra wena o be a monyetse mosadi owe ao beno ba mmago ngwana fela stene se ba se nyakile ba babedi ee kana o re dula ka e kgobokwane ee prof ke nagana gore taba kgaitsedi ya rena o swantša kry counseling kore a ke tsebe gore counseling ya gage e tla hlakana le tharollo ya mathata a gage lebaka gae goba mathata a fete pele counseling e tle ka morago kapa counseling e tle pele mathata a tle ka morago kapa di tlo kopana poleke e tee and then sa bobedi ke nagana gore o ka re modimo a ka re thuša a re fe maatla re kgone go kopana le mošato wa kgobokwane o hweletše kgaetšedi ya rena stene ya wa tseba wa rereša malome ka kapa mara re swanetše re nyake ba ga bokgaetšedi a o kwe ke re di tlo kopana poleke e one goba ye nngwe le nngwe e tlo tsamaya ka bo yona na di ka se kopane di ka se kopane prof re na le lebaka la gore why di sa kopane lebaka la rena šili lona re nyaka go kwa lehlakore la ka kua lelokong gore bona taba tše ba di bona jwang ba di tseba jwang gobana ga jwale re sa kwa lehlakore la sesiana Nnoši ga itšedi ya ka mogala boa ga go reng ka wena go enwa jwala go ba nkgaleme wa go kgaleme bjala bo solve mathata jwala bo ka se go solvele mathata o ne bana ba nyaka dijo o ne bana ba nyaka dilo tša go hlapa o ne bana ba nyaka tlhokomelo ya motswadi ge wena motswadi o ya jwaleng bana ba gago ba šalele mang ke be ke duma gore no tšea batheeletše gannyane re tle re bue rena bana be ka yona malome ka kapa nke ba no fa sesi maele ya go boima man la bona prof taba ye ya all right thank you taba ye ya
dikgaitsedi tša go phaiwa thetho ka kgang ke banna le masogana a meloko ge go fetšwa meloko ya šireletša masogana ao kapa banna bawe profitaba ye e atile kudu ka mogare ga malapa e nabile kudu re tlo ya megaleng 0648582771 0648582771 se sengwe sa tšeki di tsebang prof kore ka gare ga lenanego le re na le tšona di-psychologist re na le tšona di-social worker ba e leng gore ba theetša lenanego le ge e ka ba go ka ba le psychologist ye e ka kgonang go te thaupa go tla go fa kgaetšedi ya rena decision a mo cancel taba yewe e ka re thuša kudu 064 8582771 064 re tope motheeletši a bolele le kgaetšedi ya rena a bolele kgaetšedi ya rena ka mokgwa e leng gore ditaba o di kwa ka gona MCRS mo moyeng dumela Absedance Bramos Salut Jose ke monate braya ka ke butša wena Dumedise Dr. Mo thobela le kae le kae mongaka a wona re gona re butša go lena banna taba shita ba ya ausi banna ya thata fa ena mela thaba ka fa wa tswala motho nke be le bomo Dr. Moremi and Absedance ge nke be re le dishopong bo tlo no bona dihlogo di phatloga mothano re pu ya mongaka ngwano le counseling e ka se mmerekele ke tlo e bolela ka gore yalo ke na le 4 years go njwale ke tlogetse mmereko be ko bereka ke le Pretoria ya ke na le motlogolo o e leng gore ga botse o short ka motlhaloganyo go njwale o na le 17 years and then ausiaka o belegile yena ngwano e le gore re ile ra motšea e le gore ke motho e leng gore ga botse o no hlakahlakana ge ntse go godiwa ke molatella o na le ko belegilwe 1970 nna ke belegilwe 1979 and then re na le difference of ages gona mo so o na le ngwana gona mo re ile ra mo kgopelela thušo ka ge e le gore re ntse re tshepa batho gore o wa thuša so wa diragala gore motho a ja advantage and then wa tla motho and then motho ke motlogolwaka and then ga ntse wa tepapalla le bana ba bangwe mo ke dulang gona le setse le tseba gore ke dula kae and then so mo ke dulang gona ke dikgwanyana so ga ntse wa bapala le bana ba bangwe so wa ba le motho ene gore o ile a mo tšela advantage and then ntho ile ya kore motho o ile a dira se ena ile ka go se dira go ngwane so go njwale a ke bereka ke dire selo and then motho o ile a dira se a dira mo godimo ga ngwano and then ngwano go njwale ke bolela so o mentally frustrated and then o mentally illness kore o dilo ka moka and then mola ile gore le motswadi a ka mola ile gore o berekile di kitchen and then o ile ga fihla mo gae a kara ile gore o mphile bophelo bo right bo ile gore bo phedile to the fullest ge ke bolela le lena go njwale o mphile ntho ngwe le ngwe education and whatever but my education doesn't work and then I have to gore nna ke lebellane le bona batho ba mogutong ile motswadi aka ile sister aka ile yana ngwano ke 3 people at the same time so gora gore I'm no longer living my life I'm living their life o phela maphelo a bona bua so tabaka go gore people are taking advantage of other people this ake ske ka tsana thata segweng gore ge motho ka go bona o ka re wena o ka re a o tsebenyana se sengwenyana so o ka re o paezike and then motho o namela o mongwe so ngwana wa gešo go njwale re ramile go mo isa bo dikolong jana tša maemonyana a godimonyana so ngwana ga le ka sekolong o thoma go bona tša yena kore o na le letšhogonyana le e leng gore o na le lona mo bophelong jwa gage o sa bona yena motho wa mo dira dilo tše mpe
So ka baka la gore motswadi aka ke motho e leng gore ke motho beile le tumelo a re ne ke ka moka re tla di fa modimo, and then mola e le gore modimo yena a re direle selo but yena o gona. So le go jwale ke sa phela mo godimo ga ntho a mohuto ke a dipetlele up and down, and then ngwana o le go jwale o thumile ka metsi ko sepetlele, and then ebile sepetlele a sa direla selo ba re ngwano o te thumile ka metsi, mara ngwano ge bona ba e bolela ba re no o thumile ke moroto. Tlhokaina na ntho nka mo fang yona ko gore banna ba gešo motho a swarwe wo a mo diretsweng phoso ka baka la gore go jwale re tlogetse batho ba e leng gore ba direla batho every day, day by day, dilo tse di tloleng tseleng, and then ba tšea advantage ka batho ba e leng gore ba te tlhokela. So nna ntho e ke theleditseng go jwale e nkoša bohloko thata ka gore ebile le go bereka ke bereke, and then mara ke na le supportive family, ke na le mosadi o e leng gore wa nthata, and then ke lebeletse le gore ke tswele pele ka bophelo. Mara be ke tlogile go tloga toropong ga ka go tloga ka nako go fitlha go jwale be ke re gore ke tlo tla mo ke itie motho ka ntse ke neng le yona ke mo ripa tlhogo ke mmolae. And then jwale ke kgopela Dr. Moremi le wena Capsidance, ke kgopela motho a tsweleng tseleng le nna ke re ke right re riala batho diphoso day by day, mara tša mohuto it's never gonna be tolerated mo molaong wa South Africa. A re fetseng dilo tse e leng gore di tsweleng tseleng di nkweša bohloko ebile ke kgone go robala ka baka la gore every day ke a letheletša lenaneo leki re kwa bohloko ka dilo tse di kwelešang bana ba borena bohloko, ka batho ba ba kwešang batho bohloko ba e seng gore a se batho gabotse ke batho ba e leng gore a se selo mo lefaseng wa nkweša doctor. Ke go ba botse pa only people ba e leng gore ba 5 mo lefaseng a batla le letsogo, banna ba gešo batho ba kwša batho bohloko mo lefaseng. Wa bona ntho ya go kga morogo ka kgang a ra swana go e tolerate. Nna ke na le mosadi o e le gore wa nthata Dr. Moremi, a ke bereka ke dire selo but ke leka se ke se lekang every day gore a je bana ba je, and then a ke bereke mara I'm living a happy life. Mara ke lebeletse motlogolo wa ka every day ke kwa bohloko because go na le dilo tse leng gore yena wa di bona nna ke di bone, but motho wa phela wa feta mo matsogong aka and wa feta mo mahlong aka, and then ke tšhaba go te tšeela molao mo matsogong. Mara ge ke mo lebelela gore nka mo ripa molala ke mmolae, but ke a tepotša gore modimo yena o tlo ntirang. No mo tlogele bualo nako ga ge e tla fihla pa re tlo tšea founu tša gago, ke kwele ntlha tše dingwe tše pedi tše tharo, ke tlo go founela ka morago ke nyaka re tle re lokiše se sengwe godimo ga tšona. Be ke sa senya lenaneo, ke a leboga. Thank you. 0648582771 0648582771 MCRS o se moyeni a kwande wa go lebaka thobela le tleleba re gona ra le dumeisa montate Moremi ka moka kapa thobela le kae mepa a wa re tlile na tlilo mepa ai shiwe banna pote kgolo banna mathata ke ao ke kwele se swa bona le lo rejo ka nena le go pelentšhi ya mara ganyane ke kwele batho ba go sure ya phela mo lefaseng and then re phelang go na le baeta pele go na le baeta ka pele and then se swa ke motse polelo ya gagwe batho ba ka moga gabo a ka tsogile a ba tshepile before ke tlo tsena mo a ke tsene taba ya certificate ne certificate sa gage se ka no ba e le gore o gana ka sona and a gana ka sona ba mo etile ka pele ene ba ka se mo ete ka pele go sena wa family wa tlo palang go mmitša ka mokgwa sa ntse a bitšiwe a ke tsore ke ya kwagalana go kwa ga botse ba tseba mo pa go netaba gape bona molli wa rena go lla ka taba certificate, molli wa rena o lla ka gore o bone tšhweni ka gae, molli wa rena o lla ka gore yena ga robetše phoofolo e phepa ka yena, molli wa rena wa boa o lla ka gore o phaile thetho ka kgang,
molli wa rena wa boa gore ke tiphile madila ke le ka go lebala tšela ka moka gobane ke feleletša e le gore ke palela ko go tsenela kobo e tee le mokgala boaka gobane ge ke sentse ke tsene ke gopola tše ke ileng ka diriwa tsona kwa gore taba certificate e tswetse dilo tše kae lo tše ka moka tše di dira kae ka gae sa mathomo ge a ka kry certificate ya applyela mebereko ela eng o tlo tswelelela a tsoša lapa la mmage wa ba le lethaba ka lapeng la mmage ge e le gore mmage go robaleng ga a sa robale ka mo gagabo ka mo go nne se ba se dirileng la e bona tabašiwe aga jale re ya mo tabeng ele ya go phaiwa thuto ka gang batho ba gešo tšhelete ya bolela ene ge o sena tšhelete mo family meeting o sena tšhelete le go bolela ga go mantšu a batšeng motho a phaileng ngwano wa batho ka gang a mphaileng thuto ka gang gore gore o na le sa gage mo e le gore ga re ke a bolela ka moka ba re mo go yena ba re matsogo le ge sa boleletsego ka tsela so la bona re tšhelete ke yona e rulang nna ke kgopela lena ntate Moremi le ntate ka kapa lena le maatla a magolo a gore le ka thuša sesi wa batho taba ya jwala nka se mosole o tlhoka boroko ge a le sober a ka se robale wa bona gore mara tše ke tše dingwe di ka fetšang di ria bana ba gabo rena gore ba fetše ba epha diokobatši ba fetše e le bana ba makgarebe ba šetše ba bereka go rekiša mebele ya bona ke tše dingwe tše di ka ntšhang bana ba borena tseleng tša go swana le tšeng dilo tše dingwe ge re di thietša ka mo re fela re gopola gore re ne le bana ba bannyane ba makgarebe re fela re ipotšiša gore mara ka le lengwe la matšatši ge modimo a ka ntšea ngwanaka a ba ka gare ga dieta tše o kgarebe le la gešo le leng ka gare ga tšona a na go ka riagala eng taba tše e no ba mathata e no ba melato fela fapa jwale yena o bile le lucky o mongwe a mo romela mo dipitšeng tše kgolo because of a gone mo a ka llelang ka mo santsang le ka gona a gone motho o a mo tshepang go ya le ka ditiro tše di diregileng ka moka ko morago le ge a na le phoso a ka se botse mmamogolo gore ke bone tshwene ka gae ka baka la tšedi go tse mmamogolo a mo dileng a di boneng a ka se botse malome gore eng kae ke boneng ka baka la lekgotla le ba rileng a re ga mo bophelong a tlhakana le tsona le ga ka re sa ile lengwe a re go diegileng bona gone jalo rile a re ke bolela ke phaile thuto ka gang ge ba dula fatshe ba gore mo wena ba re ya serotonya ka bokae ke eng ntho wa bona yona yewe e no ba bošaedi bo bogolo lebakeng e le tabeng ya gore ke yona e fetšeng e ria bana ba gabo rena gore o kry ba sepela mo mebileng bana ba šetše ba rekiša mebele ya bona gobane taba tše ba di bona di thomile ka gare ga lapa gore aowa ge ke phethile so gore re ke tla kry-a tšhelete ke bošaedi tate Moremi wena ebile ke a tseba gore thuto o e rata ka mmele pelo le moya o rata bana ba ya sekolong mo tabeng ya certificate o ka motlhatla ene go na le bao ba tsebang ba ba ka mo thušang gore a kry certificate sa gage a kgone go ka apply a kry mebereko a tsošela pala gago se ke yang go se dira ge letšatši le hlaba ke ya go thoma ka go boledišana le di-psychology di-counsele sesi ke ya go thoma ka go nyakana le ditsebi ba ke ba tsebang ba gore ba ka re thušang gore re applyele certificate ya gage re re ge re mo thuša re be re mo thuše le tše dingwe tša dilo di batamela mo go yena mara re lokiše mogopolo wa gage gobane mogopolo wa gage o tloga ba o sentše pa ba o sentše kudu a bona le ge le ka tlhogomo la re le ya ka ga gabo le boledišana le bona yo ge e le gore go ne le ba mo etileng ka pele ka nnete bo gatelela kudu yo ba ntwa ya nnete o boima ande le yena tlhaloganyo ga gore e boe a boe sekeng a phele bophelo bo normal go ka tšea mengwaga ya go ka tšea mengwaga and then e ka feletša gore gonjwa le selonge se bana ba gage ba le kgole ba na le seseage go koti a no ba khujana le bona ka mgo and then a try go phusha bophelo ba gage a fela ge le go thušegile a thuse seseage ka 1 2 3 1 2 3 gore a bana bao ba gole a no fela ntše a ba etela ka mgo ba tse gore mmao gona ene no sa ile mosolong no re ya leboga wa rra re tloga re le kwele gabotse
le bolela le tsebišo ka Malebitsa ke re. A re a leboga ka Malebitsa 0648582771 0648582771 a re dutse fela metsotsong e le 14 fela go ikela go area le 13 MCRS 0648582771 MCRS mo moyeng dumela a re gona rra lenaga ke tipsini ka lena mma gore na dulang ga botse ke kgoneng go tipsina nna wa le prof ka mo Germadume tobela le kae mama ya ke Maphasha ka moga Mmakula a ge Maphasha ke a di kwa ditaba ke tlo fela ke pula mola le mola le ka go aina ka mokhuke aina morodi ya go shu tlo ga hloka maela ga go kudu. Number 1 ngwano o na le emotional attack. Ya. Emotional attack ke ntwele ya go te kwalela ka re ga dilo tšeo di boneng tšeo di kweleng. Ya. Tabela ya go re bodishwa ka gore you must be strong. Ya. Kgane re ya go bala at the same time. Ya. So kgaitsedi ya ka the healing e tlo thoma ka wena pele. Ya. It was here for years and years, but na advice ya khupela re o be le buka ya 72 page or notebook or diary. Yeah. O ngwale ntho nngwe le nngwe e diragetseng bophelong ba gago o sa e rateng. Yeah. O ngwale le tela tseng sa lo monnyane. It's the first healing ka gobane go na le dilo tse ding a o kgone di botsa ba. Yeah. o khathegile motheeletši o tla ka polelo e botse go raka boa man MCRS mo moyeng dumela MCRS tobela re gopela le boleleng go di munyana mma a re gona rale leo mo bothateng le ka go thusa a ona ba go thusa serious yena se le yemele ka maoto le beng ba naga le banna ba naga le yemele ka maoto le mothušeše le mo ba le go bona go bothata hle yeah go bothata bo mo le mo bona go nyaka serious bona ntho mme ga ile tla isha ya tseba se mo se ke tlo go sona le nna ke le ge le re letswa go sona lena le be le tla isitšwe ka mokgwa mohutamang nna ke le ka tlaiswa ke molekane wa ka o leng go a nyetse le sa le ka ke tšhabile ka 2021 December ke tšhabile a e tla ntlong a kgotsa ke se gona 9 years ka mma ke le ka re ga tlaisega ge le tšhaba la tšhabela kae mo e leng gore ga a kgona go tseba gore le ka ba le kae ge le tšhabetše kae mo e leng gore ga senke a kgona go le hwetša hello 0648582771 0648582771 MCRS mo moyeng dumela hello le kae ka gasho a re gona ralena ona ke gopela go ba hloka ina malomo kaka ra go amogela ya ngwana o ne bothata kudu ko re bontšha gore ga botse re fela re boloi bo gona ra bona ngwana ga botse nte ya go mokolodiša o tswa nayo kgole bona nto ngwe lengwe mošetseng morago ga e lokene jale be re kgopela ntate moremi le yena a frakelela gage letsogo le ga ka išiwa kae kapa kae mara ga le fitlha go ba bagolo ke moka ba dumele gore ntate moremi a mo thuše ka mokgwa a kgonago seo se mokolodiša mošego se tloga gobane sona se dia madimabe ga gona motho a ka go ratang gone selo se se ka go lokelago ka nnete ka gore mo a fetang gona difamily ka moka gore a di monyako kore wa kwa gongwe le go mo a fetang ga go selo se se lokang ga a nyake ke motho yona nto ya bošego ke yone motshwenyang wa tseba mama phoofolo ye e bitswa go thokolosi e kotsi kudu ene bangwe ba ne go e tšea gannyane ene le ge e phethelwa ditaelo
ga e nape e tloga bonolo mothong e ya kanelela se sengwe se dithokolo se di metse go bana ba bantši go bana batswadi ba bona ga ba phethele ditaelo thokolosi e sepela le motho mang le mang wo a nago le kgatelelo ya monagano thokolosi ke phoofolo ya go tlaiša monagano wa motho go mo hloba boroko go mo tshwenya tabeng ya mahlatse go ria motho gore a naganetše dimpe ene ba leloko le ke rata go ba lemoša gore ga ba leboge modimo gobane thokolosi ye ga senke kore go fihlile nako ya go botša ngwana ya re tepolae ga go ne nto o e phelelang ngwana a fela a re ke tepolaya ke ya kae ga itse dinako o nyako tepolaya ya go be go diragalang mathata a botsa gona ka mo lelokong ka mo nto e kitimagana maga e thole ka ena e šetse sentse leloko ka moka le a eko nko no swara ganyane mama se ke wa bia mogala fa se re kwe ga itse dinako o nyako tepolaya go diragetšeng ke te tswaleletse ka kamoreng ka bofa thapo godimo tshwanetse gore ke namele setulo ka gana ka re e ke tepola bana ba ka ba tla šala le mang o be o kgopišitše keng tšatši lewe mo e leng gore o ile wa ba fetša o bona o ka re go tetšela bophelo ke tarolo e kaone ke ge mmamogolo wa mpotse re ke sa nyako o bereka ka mo ke sa ba le matepe ke sa nyako o bereka ka mo ke sa nyako kwa molao wa gage ke tswe ke tsamaye ke bone gore ke ya kae alright mama aga papa taba tšao kgaetšediwo e no ba mathata ko gore o ka fela o nagana gore mo gongwe maybe di-psychology santse di do fela di etela di-wolong tša di-community ba bolela le bana goba ba etela ka gare ga dikolo bano ba iša mantšu a go no fela ba boledišana le bana mo gongwe bana ba ba ka se fihle seemo se re leng mo go sona a wa thušana re tlo leka mama re bona re thuša bane re ya go leboga kere gomme psychology yona ka no ya tenda mare phoofolo a sela e tloša ga a fitlha ka gae e mo thoma gape motšhela madimo ya o thomo nagana tše sentšogo nna ke tlo katana le phoofolo ye mara ke nyaka go dumelelana le family a ke nyaka go phethela ngwana taelo ntle le family gobane ge e le gore ka mogare ga lapa that's why o bolela ke kwela ge le re le tlo thoma di-family di-psychologisting mošate ba monyakela stene gona kua family ke rapela gore ge le fitlha ba dumele le ntšhe bothata bo ka re sekhie se tsore ke bona mama re a leboga kere leboga koduma le mokakapatang thank you 0648582771 ba ba di-private ba ke a ba tšhaba man 0648582771 0648582771 MCRS mo moeng dumela MCRS kokapa kunjani mahlangu sikhona kunjani no professor ngapha hlangu umahlangu ngimdima ngiyathokoza unjani na hayi kumnandi professor kunjani hayi ziyabuya ngapha emhashweni hayi azibuyi nikala umntwana lo i-SAPS ama-campaign iyawabiza kuba nama-social worker kuba nani ukuthi beze esikolweni abantu babalandelela esikolweni SAPS then bayabriefiwa ukuthi nomnyaka emngaka then umuntu nakwenza nje ukuthi ngiwekheni injani de wenze so and then i-investigation leyo then phoofolo yawuthwenya batho litokology inyaka di-investigation tsa section 31 subsection 1 culture njengawe njalo professor inyaka rena so ifuna abantu be-section omunye nomunye we-section 31 subsection 1 njengawe njalo no mo ke tlo tsena ke tlo theogela ke tlo bua nayo thokolosi ngena lapho uzobuya nayo ngesintu then if it was a rape i-child justice act nengabe beyimntwana umuntu loyo i-child justice act uripotela umistress akho ukuthi mina ekhaya ngenziwa njena nje akuthwala kusema-psychologist victim empowerment program akhona kuma-police station kuma-social worker wamapolisa ngizokufonela hlangu ngithanda la wama-section uza ngawo la
Ya ngiyathokoza ngithi. Ngithokoze khulu Siyathokoza Mahlangu. 0648582771 ish private number ke a go tšhaba wena 0648582771 MCRS mo moyeng dumela Arlo Tshemba. thobela Ke ba lona. re gona rale Lona man ke nna ola wa maloba ne ke go bolela le ntate Moremi. ke lena ba le ba bafe Ola ne go ra ke ke gopela re ate Moremi ke le ba ngwala le ngwalo le ngwala ke ntate mo mo tsamaka mo fata mo wa no ke boletse le malefa ke mo file di kgang ke wa mmaka a sa phone ne ke ne go papa ba go ntswa le tlo re ntšha topicing ene e tlo re ntšha ba le theleditše e re ke tšee ke no papa malefo o tla bolela le lena gone jwale so a napa a lokiše taba lena ga ka se lokiše ke kgopela o founele 079 nna no ke ka mo dikgobong papa ge ke tšhaiša o tšee di-number phone tša ka ke tlo go fa tšona kere all right ga malefo a ka se go attende o mfounele ke tlo go fa dinomoro tša ka o mfounele all right ke a leboga papa thank you 0648582771 0648582771 MCRS mo moyeng dumela a re gona ra lena re kgopela le boleleleng godimonyana a re gona ra lena re tonga moyeng re tonga moyeng taba e gona eo ka mo malapeng ya ye feng papa ya gore bana ba kate gomme ba se ba bolela o ya le nna ke gopolo ba tlhokaina ra le amogela nna ke le ka ya ntlhakela ka malapeng ka tšea ngwana ke mo sitše go kgaetsedi yaka manola ga le dikolong koo se ba re sa ka mo fetoša mosadi ba mo fetoša mosadi a tsoma morobana go kgaetsedi a segone okay toma e tšampa mola ke ema ka maoto ke le gantse gore yang kgaetsedi yaka bokgethedi ba ka ba babedi ba ntika ka kapa gore ke se ka mapodiseng ya gore tabe ka bolela ka mogae bo family bo tlo fela langwa mos re a le kwa mepa tabe gore ke bana ba gore ka fika mapodiseng ke bona bomma gore na ba di kgaetsedi bo mmamogolo bo sesi jwalo ke bona ba ipipang ka maoto le ka bana ba bakala bo tla le ya sponiseng bomma gore na ba gana ba roto re thibela lapa ya gona mo motseng wa resi mo e gona ka mo malapeng ntle le ya resi ya riega mme ola ka itsoma di tšampa ngwana a re ke o tla le ane o nyako